Nogosemeli kwanu mwanchumulilia Ndizi byandonse asoberde ni wandete gutwara weekendi yao engia anene asibari bakwendi kanisa yegi Adventista ni gonsemede ni wandete gutwara chikambi chaino bya andonsi asimoberete akuru Ndizi TV anene wandete kubaganiria maya kromwendete ni chikambi andonsi asimoberete kubalia ni kiandage kumoso ime yamangana maya ye Chinsa Isano na Ibere chabon baso endomaina aliagende watka ime na isko ya Gusii wakaba mwananche goika omwelio nyorana na manga ndete watka ime na isko ya Gusii kurujingo ngonye chense inili anyi mo chaskusu amo nabosongo jitarikini 19 motinyo watano watato umwaka wajirubere nemeronke bere nesoto ndora sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chingaki about tweet at Ndizi TV News by kerengelikia una botambe yotokiarga ndigwetera ase namba era ase screen ya igura na manganda okorekana imena isiko ya Gusii ekarondo chabarai ao waganda the west so kiana kumomojia omwambassador bwense ya America since ya Kenya Whitman asogote abuna chikura chumwakoria nigo chialenge chobwene obwasioko kolende oyorigetie keruge kiugo se presidential aspirant Ruben Kagame nere niga mochiri ngane ya saduna yaya kura chumwakori nchi abwato bwene nobwa sioku wega sensema ya siasa ni ndoje Hamani Manyora oyore political analyst nigo bona David Karonso musio kabuna anyareka komnyoka chimbero chegoro atigane na mangana Patson anyareka komutigera Obiyo Wandanyi oyore omoke osomuraibwa bake asebunge enene ayo naramotebirie wetera ase Twitter yayebuna ere tigatigi amangana Patson gosamotigere Obiyo Wandanyi ayo naragenda tekorekana imena iske usingo kuboli obenenche oikomweli uranyamanya asinjira yukuya juta tubwatere na bugeri nyancha mana kuna mali ogine chibichago cheira asinjira bene buna botamberiane Brighton Makori Aya Chinsa na Ibere bono tigatunya chake korwa seskuru yabamura ya Kisii school anene keraborokiwa bali bare ase kerasi gia kianda amo na bare kerasi gekomi bali bagosirwa n'umurobirio Wings to Fly oyo orense yebengi ya Equity boigo bali bare ase liabuli lia scholarship korwa ase nsemo ya Nyanza Western nigo bare ase skuru eyo yabamura ya Kisii erikonyora maigerio yoborai osansenjera yekemero tomayetena leadership congress as sebateneri kurwa asebengi Equity hamuna babwatani bande bare asomusangano uyo bakorawa anomenuteneri monene webengi ya Equity gosoro sagirwa Kisii Robinson Mireri nige kerenge kanene kere kwene kibuna abana abugo saboro kyabo bagosirwa nimeroberio yo banyorere amaigeri amaya igoro yoborai ine barabuo gochya matukabosyo bachikoba abarai umurikito diponi asanya noare asensemeyo aendete gutobwaterio roboti oruo buna boroki wabo bakonyora megeri buna nakibara chikoba abarai gochi asamatuko arebosi roboti oru aendete gutorobwateri gochikoronyora aseka kirebosyo gose asenseyemo yabona marwaba asamangana maya ya Ndizi TV ne roban sumusi Ekero togosuka bosyo nigotore asebunge ya Nyaribari chekero murai bwense Dr. William Ruto arobererigo ikalitko lyangyo amo nabarai bande asensemeri ya Ibeno gose ward ya Ibeno ebunge ya Kitu ya Nyaribari chache nigobono umubunge ebunge yo sairi chanda nyadeka okwanda etare yo murai bwense anekrate bruna ekero barakora masabo litko lyangyo mbakwanere amagendero abere atatu ase aliara chokorekana ase ebunge ya Nyaribari chache sairi chanda niga yakwanira yo asensemo ya Nyantrago ekeraikirana ekanisa ya Liondonga SDA Church anene asikambi chigenderede ase ensemeyo kanisa yo nigotoka ase ward ya Birongo ebunge yo ya Nyaribari chache. Nataka niseme asanteni sana. Leo nimefika hapa Liondonga, nimepata nafasi hii. Nashukuru Nyasaye. Nashukuru Nyasaye alituwezesha kupitia nyinyi kuniamini kama kwa kura zenu mkanipa nikawa mjumbe wa Nyaribari Church. Pia mkono sana. Ya pili nataka kuwaambia, unajua kazi hii ya Nyaribari
sio rahisi, lakini kwa nguvu za Nyasaye tutahakikisha tumebadilisha na tumeweka mikakati maalum ya kusaidia watu wetu. Hii barabara ninawaambia siku ya leo, hii kutoka hapa Keumbu, barabara hii ya Riondonga, hiyo barabara nimeongea na rais, na mnajua mheshimiwa rais wetu, niliongea na yeye na akakubali na akanisikiliza. Siku ya kesho atakuwa na sisi hapa Nyanthurago Stadium kutoka saa 3 tukuja kufanya maombi, na baada ya maombi tutaongea masuala ya siasa, na mimi ndio host kerobono jisukuru jidigare thiange chiwi kibere chinyare chiko igorwa eria borokyo manyarba kwirna seskuru nige kurege tindi kiarure gojia sabangi bamarwa anene asirokesheni ya mochenu yegotoka sewodi ya gesima ebunge ya Kitumasaba county ya Nyamira asibone kurekia nyari kurweguna abaengi abo bamaruni go barekande bakare kwa abana babake gosibali bakwande skuru amarwayo kaukwana asomo yiga oyo moboko mweni mongina Nyaitondi Makori asensemo ya matutu umugambi bwerocation ye Simeon Mosiomani gateruna korengana obisi yaye nabagambi bande nigo babekire meroberio yokwene kuna nkokora bale obotumeki bwa marwa yogotindia asensemeyo ya mochenwa arwa sebinyoro byekto omotienyoyo chubiki echibere abana bale isiko igo togo cha osiria marupi okosiri koligo kutoto ondoko onchanga toko ni bone kera to amanyire to ko ali bagasai oikono ya bana bisku bono igo togo siripi ochakere wiki yo tuchakete campaign obuyama tunu weke nyoroge togete kike lakini mwana wako imokanje binyoro bidachikori so tafadhali ondole se binyoro bito tagete kwa sana nyasa mangana yo binyugwa uache kabisa ikiagera atutakubali zechibungi chibera abana baito balisu boigo omugambi oyo Simeon Mosiomani ganyarire kagotebya bamenyi bensemeyo ya mochenwa oserokesheni ya mojanu na moroberio oinwa jamii oyorengete kori kabali baraba gotutura chakiwa asensemeyo buna banyarba konyora mangana koru ase chinyomba choboralia korengana n'omugambi oyo nigateruna abangi na bange abagotu batari kwenyara nigo bachire wigachobis kyaye abande bakwenda wikase nka yaye ekarabaganeti bari kigwe ekiagera bagote abuna baigure omuroberi ngori kigure korendo mugambi oyo nigaene kiribuna muroberi oyo ikaboni ga serikali terarari una abagotu abungori kibare igo batebire babe maiso na gotegerera mbakekere serikali ranyarge gote abuna muroberi oyo ochakiwe matangasa kona gocha korokunga abagotu bali batigarite bataso etiwa se program ya inwa jamii nangoja gosoi gwabali amangana yu igari se mitandao amangana itarasoa ase program yeto officially egeto yaraliye agocha igoto ko yaralia mobasu ali batuko aende bagocha kakolikwa igo bakolikwa venzipi bali batigarite tali upendeleo aende bataracha family mwara cheki kebande kiaye oyino muntu ibole tuwe 1953 wochinse igora na musonde abangi na bachire bone ange batana bagocha n'iki pigipigi bakombaye chiko banyuka poli bantu batabwa timegongo omwambe toyete redia tebete Royo maante bino mwana yo mwakete simu ko Nairobi ngagenda kwa mugambi ngali kwa se program ya ino achami wana watangase burunge ali mwana ko batatu ku Nairobi ali redi gutangasa ninche ngocha koralia gotra system chito cha batureti nyumba 10 amone barasa oyo rigetie kirogo kyo bwa MCA se wodi ya Gesima Thompson Mamanyi
nigobona nyaririga kuburia babwatani na babwate gokonya okuya gokonya abana bali bagojikorigie emeremo chinze chisiko eri kubaroseria emeremo awo eranyare gosiko eranyare ko bagendereria ase binyoro abaoka okwana niganyare kagodebuna anomuchano monene ekeraroche abana bange bakoenda ase chinze chisiko korende bachigochandwa buna nemeremo bale kori koringana nerena nigateruna emero birisi kubekwa asaba sae nabeko bakonya asebi ebyombe awo mbagenda ase chinze chisiko eri kwerigeria korende nigo bakwenda bachigochandwa abatebi nande asese minende naki abana mbara babaito abandi bakarunya kumnyoka gocha nyanda tunya kubanyori nigende ki Nairobi ali ngendo nanyora abana bandange batano ga baiseke baruti koruga iga ikinyoro gya seito ga iga ebali no bopagi ngona ngemoji ngayaya ngomwaje ndinali twanora iga no goteira warapuni ngatiyo kolega asira no warapuni kasikie karoro bami mumatira moja na yaya ngatikatuli nende ngatanda torali ijibaji ya korugari kasite yabangina gari na batena tetobe kanamo tegoraba na abana bami ndo manyako yesukuma na bande tigabaso bukosa kozibondega bamanye ko sonachianga egetivune kemoroje ya matutu nyasaka kako tubugate singaiga ero nande na nyini nande ndai ko nyori piece of kijana iga piece of asoko ga ndinga nande tobe kera basamba sabo buango sano nyasaka kako jikotokonya no moikoyo ninya ndate ko nyosabira ntore tabantu ga iga stokoro skoro e project de ra be ko ga nitira ra konya bantu baito ga iga bes kurwe makikiare bugato buri mu buisa inege ndo tata ne project de ko be ko konya bagina e konya abana babake na abandi baje ko kolinga asigocha ga iga onye ko yorete sinari na chinde ndo merane te naye karatu arenge gora ato gocha morobe no ro inge ndate ko nyosabira obomo bwa Azimio moja wa ni Kenya nigobono bwa singire buna chingona chiragenderere gatiyo mu bwa Azimio moja na Kenya Kwanza tibori bukubagana ebirogo gose kwegwa nus mukate kolengana na barabo bakoragwa na Yuchini wa Marwa ekero barenge asorongorwa Gusii aburi twigoro asikinyuro kiabotorie county ya Kisii ekero baikeranete asomoyega bwoko mweni Naomi Nyaboke oyobeire kagokorega asebengi ya KCB asamatukamagega nigobono wa Marwa tebete buna barabo buna baraiba Azimio moja mbabu atikende batageta serikali kurenda yabaganitie na ali agendete kumiga abakenya kurigereriwa na kogororwa elinde Kenya esukigo chibosio. Tuambie wenzetu wa Kenya Kwanza, tumesikia kila mara wanaenda wakisema watu wa Azimio wanataka ati nusu mkate. Sisi hatuna haja na nusu mkate. Sababu tayari ukiangalia hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya nusu mkate. Ukiona vile wamegawa serikali hii kuanzia kwa CS, baraza la mawaziri, ni shareholders wawili, the main shareholders wanakula nusu, alafu wa Kenya wengine ndio wana share ile nusu nyingine. Ukiangalia kwa mambo ya PSS, shareholders wawili ndio wanakula nusu, alafu wa Kenya wengine wanagawana ile nusu nyingine. Hata kwa mambo ya CASS ilikuwa nusu kwa shareholders, wa Kenya wengine wanakula ile nusu nyingine. Hapa Kisii kwa PSS karibu 51. Hakuna PS hata mmoja alitoka hapa Kisii. Kweli si kweli? Hakuna PS mkisii alichukuliwa kwa watu 51. Lakini nusu ya wale PSS walienda kwa jamii mbili, main shareholders. So leo nataka tuambie wana Kenya Kwanza, please ambia watu ukweli. Mambo ya nusu mkate is not an Azimio agenda. Sisi tunataka tuzungumzie mambo ya gharama ya maisha. Tunataka mambo ya unga ifanye nini? Ishuke. Tunataka mafuta, wana bodaboda hapa, mafuta ifanye nini? Ishuke. Tunataka sukari ifanye nini? Ishuke. Hayo ndio mambo sisi tunaenda kuzungumzia, people centered issues ambazo zitaboresha maisha ya Wakenya. Sejinga keje Johnny go bagendrede como juma ambassador bwenze ya America since gocha since ya Kenya Mega Whitman as chingwana cyanya deka ukwana buno bojori bumwako etanigo obwarenge obwobosibore na obwobwene kolengana barabo nigo bamotebiri atigane na siasa yensi ya Kenya baraye bakora wana Eugene wa Marwa Joju wa Jakoya na Mwangi wa Irio yo kabeiro mugabana we county ya Murang'a aya naro bakwana tabritwe barekara barengase county ya Kisii karwegeta sama
on the Azimio list, IEBC and the electoral justice issues are on our agenda. So let her allow us to dialogue as Kenyans, to resolve our issues as Kenyans. Let her not be a cheerleader for UDA and William Ruto. She must remain neutral. And this is a message we send Senator Coons to take back to Washington. We know the senator is in town, and he's a senator of Delaware, Biden's senator. If it was our wish, we would have sent him back with Meg. But we are sending him with a message that as Azimio, we are not happy with the conduct of the American ambassador in the Republic of Kenya. Sasa mzungu Muamerika, huyo mwanadada, anakuja kusema ati mambo ya kuongea haina maana, uchaguzi ulikuwa wa haki, na hata hiyo budget ambayo ilitangazwa ya kumfinya mwananchi, ati wa Amerika wanasema hiyo budget wako na imani nayo. Kwani watu wameruka kichwa? Bajeti ya Kenya, Muamerika haja yake kwa hiyo ni nini? Atuachie mambo ya bajeti na mambo ile nyingine yetu. Sisi sio watumwa wa Muamerika. Africa is not free. I'm telling the Americans that during the Trump era, we saw a lot of changes. Biden is a holy person. He should pack the ambassador and take her away from this country. Abanyanyimbo korwa sensemo ya munangani gobono bamubekire byaro mukagerwa yomo yobeire gakubaibera abamenyi bensemeyo anena asogotumeka egesire ekero mondo ya gatali negesire nechuba ebwata maguta ya petrol ekero agatumire gesire kiko bona kidirisa na gosoa na gokoro bosali ase ensemeyo kulingana no moteneni bwa abanyanyimbo monene David Matu nigateruna niwireta abanyanyimbo komubeka byara asebono botukinande bwachakiwe asomusajo yo akarakoba abeire kago ankaisha gosega ko misabantu asensemeyo. National Police Service officers have been in hot pursuit of one of a serious criminal who is very notorious, and we managed to arrest him yesterday in the afternoon. And this notorious criminal has been involved in committing serious crimes like robberies, and he has been applying strategies like carrying petrol and an axe. Whenever he approaches an homestead, he smashes the window panes, and eventually splashes the petrol into those houses. So after doing that, he issues some threats to those people therein that if they raise an alarm, he's going to put the houses ablaze. That's how he's been operating, and he's been gaining access to those houses by breaking into those houses through the windows and stealing from the members of the public. And he has not done that one once. We have around 8 instances that have already been reported. Ayuano na kurethera Chinsa jiga kurindi nyora chikora Chinsa ikomiense ya mwananyiseto nujiga nyora ya mwana mange banaendete kwateka ime na isko ya Usino kubuli kwa negenda kurira Ndizi TV nero wansuma usi asensema mitandao tonyole Ndizi TV News Digital asensema ya Facebook asensema ya YouTube tonyole Ndizi TV News genda gutwara weekend ngieta bwa birukunyo binde byonzi nyasaye gakonganjira na ya wanchire ni otura umirane litkuria Jumatatu Ojagira Chinsa ikomi na Ibere chama miuga Chinsa zato asomoroberio bwensakya kadura chikorigeria siasa na magendero asorongo ruagusi na sinsito ya Kenya nigo twabotera na bweri nyanchama uyone kuna maliogi ne chibichago cheira senjera ya bene boigo nigakomanyibuna nigagendete koganeri bonsi bali bagendete koba asichikambi anasikanza yigi Adventista chikambi chingia kabena Yeso yenero Ndizi TV ubwansu wa Gusii yotoji kwenda AMC yemowika sensemeli ya kamerbake anne asomoroberio okan for week yogendrede asensemeyo yoningotena gendera uchenjoy anne ase weekend ye unabotamberiane Brighton Makori.